Medin de Isaac Ojampo, but you family the great temple and bring one man come on here too much G8. Too much G8, more too much. Namenso me I'm more fire. For me, my Obibia, Aquaba, the Batuma G8, and then Sumunia Bam, so for Mexico, and I'm the trending news ever best more. Nancy, tell me, your Ghana, and I basically say, a year big air cost a year or palm war. Any revenue also been and I got down so a count just a chinching. Now I know what that in China and no I'm a revelation be about PM our revelations na tornado then is some other two gases a year or pambo a year near that picture which throw at a year revenue also been and Nana glad and no can plain say sorry Nina sorry I would join in a year so for women I can idea or boy ya crafty tyranny a year or palm boarding. Now name when the more also can say they dear one to see our bosom and watsom our bosom in a crab by putting a deep panna. I just say and no one can one teaty and I say no one can know where you at the poor assassin now. And look around the cool amount for which I might say there be no advantage so to make us and therefore in some way and tornado kind into the move and a video so can we on Shembra. Onipa bang Osyodo Nyankopon na tiny near. Oh yeah, oh truthful. Onipa bang Osyodo Nyankopon na tiny near. Oh yeah, oh truthful. Eh, na edien na ekokokosui. Ewo Prophet Opambo and in Nana Grada enten. Now, money maybe the main CSA credits and a Prophet Opambwe. Opambo, wow, so ye minipa. Ah, we are sofo. Anya mia fro. E ba de se na Opambo ni naka comfort eyi nsamano. Nana Grada ona mo no Opambo. Nana Grada ma mo bia ya we say. Ono de oye konfo wamagana nya ya we se oye konfo wadi atum onka so yesofo enti nanka opambo nanka nana agrada ewo tv so one ne nkofo edidi watem te sese ne awo ka no na wo so ya nyame nipa a Jehovah Jesus afrewo no nanka se otumi frɛ no se o me ba me nua adan na odidi matem. But emu no opambo wakofa panelist for and only on my better TV station ho and I'm more Jan na agrada. Oh opambo if I wasn't pa me respect pa but sadly we are why dear one me lose respect am out mokra moka ho na ma Kristo so mo nyad me de no mokra moka ho opambo ka ho ti na mito na do me Jesus no. Because the night grad idea were you didn't plain place on your comfort. Now, who now say, oh, yeah, you can't say Namini pay. And now to be better not TV so it did pattern and our boa and our quasia and our muffy and our grada showing. Oh, come on. Mumma Christo so much effect. Nanka minimi, Nanka umpo, and our Christo nino, and our sofono. Dada na grada na o defe no na o dada no che say o twi na ba Yesu mu sa na nke say o ye but emu no opambo wakofa panel sababa tira o TV station ho ene ndie we to a na we ato opambo dia me baba wa sorry dem pa besu Jesus de na kam be ko na grada ho e wo so tum akwaji sika gari no them. Etiefu mo amuhwe video ye course a amama to mensa afre papa bako so mbeka ye honi enchense mu ye papa evangelist Emmanuel AJ awoda asafo redemption blood outreach papa ye mo wakaba me just many aba na me ba so bibia boko ye ya mi adum na onso e ye retwe dia mpunyanko kwase yeso ye ho ye pa de radiasi na evangelist o hwe sisi anya nyoma eko na asofo
to a members and I say on my mo and at me force in TGA. This video here course so ya didn't show anything. Yele kama mechia wetifo ene wahwefo. Chia Olivia Onyankopon enhyira wo. The person can be BCC quickly ansana yaba asem no so. According to Job chapter 1, Job chapter 2 verse number 3, was say na Erade ka kire Satan say wadwene makoa Hiob ho nso na obiara eniwa a wote se wono e wa asase no so oberema wodi mu ade eye mu emudi sofu djuma anase wo sofu ye ka so bi ye sofu a menu aba na kire se opose no e wo soro kese pa na osofu e wo se wa no kura nimdie enti wo kan first Timothy chapter 3 na wo se osofu de e wo se okura nimdie wuli obi a woni mu fi nso hwe woni ma hohoye wuli obi a wodwo wonye pupo na wa hunu fi yesu be abede no ahwe nyame asafo enti mini abase obisam sa asem bia asofu djuma no sesi ya no be bi aduru enti members na egu yase no ye tu bi nsinti biada se de abranje eken ebi a no kwa asore but because of us sofu bi nsem ene ne ni ye enti amene onkwa asore bi in fact me hwe video no me were hoy na emame me dwene hye into osofu pani pa a wetimi aye nyame adwuma edi bostu ho over 25 years over 30 years na wetimi bie wano kasase ya ni aba in fact ano wodi eti Bible said na ebra wodwen Job hu bone no ne yire mpo e ka chense ade na wonno mi awurade na wum eti ne yire no kwa be ye osopeni a wo so be ma na ide ahwe but be ma na anye de wa mie na no okoso kura ni mudim eti ka sofo bibi sa ba ye no ese wo ye nyame difo na wonim se Kristo ba ye no the same thing and of fam ye akinzi no ye boro no ye tintesugu nso ye nime bia ebe manka obebie na no akasa ni akasa o we na wo so ye nyame ba ene wo nye nyame ba wa mie na no wan kan sem bia Job nso amie na no anka sem bia wo se awurade na de maame na ono an wasan yachi minia enti me ti sansem bi sa na ema me wura ko pa evangelist for the modiani kanewu raw gospel sana modema na in any way no osofo a wono wo congregation nyame afre no eye bibiana obi be kanwa eye wo kani biana se dani obi abeye anani be koso around you o surrounding eye utimi eba be yi ano na chese cursing cramp na eye wo curse a no wa curse because utimi say ye nia ekoso like ne ye adapecha curse na ni nemu echa ehu chasa sa osofo what retaliate wo bibia ho ana ana bi ka se osofo de wa no kura nimdie o kasa bia no e wo se emote do obetimi akotu se odifo bi eye Elijah ne efe no akokorati pa o kese nkwala bi anase o frɛ sisiri ma ne be fa nkwala no o react to problem na na ere ene ne nkwala no ye but ejina bibi sunti na ma o ye dai o de ye sa ebi a mimi mberemu sofo no bebiri bat no wasem bi a meka e de yesiso ho be hia pa because on say ebi a omo de edinu enti akoso continuously nti ama like afono but afono wa bi ni aba e wo so hunu say oyo okandifo bi ya no inipa ehwe dia wo beka bi ya no ene dom ne nso ye de efa enti sa kasa e hunti kura wo sha asese wo ka no wa sore ma no omunim say me tie say wo say obi kura attack mu a no obeka bi ya no mo so mo nye de mo nka bi nkire no no correct enti asore ma no wo titi wo ana wo yen wo wo chiro mo kwampa ana wo se wo ye lidi o nyina do mo akọ Kristo ahemie no wo se bi onipa nam ni nipa dia so eni kasa wo kae no onam so bebu naten se bi ni numa ye de etie in fact wanya de na wo hwe senia osi ka odi ni sorimba anka in sorimba yi o mom tete ye papa nya misro blessed is the peacemaker possession inherit the earth na ni ne wo ka chom se
se wuti se obi kan kebiya na ye na che se so aso ben na wonya ewo eye nsori bane so so de ebenya bebere wo so yentie bibi ewo Ezekiel chapter number 13 verse 1 was na Awurade asem eba me nchen se onipa ba hyenkom tia Israel adifo a wo hye enkom no enkom na ka kire won se ka kire won a wo firi won ara won tiri mu ehye enkom no ehye muntie Awurade asem se Awurade Nyankopɔn sie ni wonue adifo nkwasiafo so adifo de nkwasiafo enti ya we adifo nkwasiafo a omo hye nkwasiankom kan nkwasiasem because uyi nyame difo na uyi nyame nipa e wo se o ma wadwen ni emuda uyi nyansafo nka in fact nka said ye obi ebe kan wasem and said we nipa ni si be ye o ka wo kwan bia ka be sifa kaso afa so adanda no na nka wo dia kan asem ba said you bie wa no ba ya no kire se uyi difo kwasia na me pese osi suma mi se kwan ben so ne benya nsonso e wo no ni church member ti se nya inya wo eye na Tonaldo a wo no dia ba betu dwan obi a wo nimdia na adwene mu abie no obi hu se na me sofo kra na kasa se ene na sofo ben na me hye na se enti ebe ma asore ma na sebi wo mu nyansa wo mu tene na se na ko mu inspect se sofo ntimi nkasa sa ye sofo de nka wo ntimi nkasa sa do obekasa ba kensim bi eti se de nka won ka ho ebe ma wo nyansafo a be firi ni nase no mu se wi onye sofo wo se metina nase yo eye na Tonaldo kra ne ko fa sa ensem we nyina revelations we nyina bias enam eye ye pape Ebenezer nensem adapecha otroma eye na grada eni rebi no wusu bempa na atuni sintidua wakasa wono ontuni nensi asori fie da sa asem na wakano se wontuni nensi eye nyame fie dynam eye asofo yi bi ne ye ya omoye na emri bi etwe motimi kofa eye Bible Quran je so fa eye Bible Holy Bible de ko share eye toilet mu na ono aye na kuma de ndi etu sa na mo no na ewu hia se otimi ma ye to ne sa sintidua to that extent as they say just bosom na wo besom me da si bi ne ba on se ye nipa ene wo wiase barade wo se wo ti asense na wo kona sorry ana question meeting ya na wo kona sorry ensem nim na osin na wo kwa so ne ma ni ja sorry ni stance ensem especially cry eye wo pambo prophet of pambo okay enti no cry kan wo ne ma no we ja sorry up to now as say dia bosom no also obesom obo obi cry din wo ne kasem okay ade wo so wo ti asense se sofu na ye bone a another sofu enye bone enti wontimi nyina sofu baako asem o kan ye nyina ye condemn no asem o kan ye no aso sofu ensese sansem we pie firi wani mu eba enti sa wo so be nyina sa sofu no o kan sa ye no a wo bo di na sem etimi de chirokronkron kakrakai etam di kowura toilet mu a in fact wo bu nyame anim tia na nyame so mfa ho nche woda ya correction bi wa ya chirokronkron ni de ono a in person or the ashemu kra dida ansana wa condemn me kra ansana case we kra sa ba ono de ne nchire mu eba de enti a wono kra wonji eye nyamesum ndibiem onji asofo bie ndibiem enti sa we ni de wotu sa na mo de kra dida okay enti so nse ensem bi se no se waye na dwene se ya ka ho asem enti obesa kira de waye twam kra no ebi a yebusu a ye ka nyame asem ano no ti nyame asem obetimi afa de asi we nku akora no ebe put no off ebe ma je se onyi ni kura biu because se sofu timi bi na no ka se na wase kan na wase nsuo na oba fun oba tantan enti ebe putu se nipa ne off enya de a obetimi aka se magi nyame adi kura biu because se sofu a wogina mo se epitome of Christ part me kasa se dia that means any woni nyame nipa enti ma me mani nyi se mekwa asore ana se me de me ho be ma awurade because enti wo ba no onyame anka sanchez se wo kwa boka no se uja
So on say this here. Enti nyame anka bibi ankyere no wanti ni bia se ensem a wokọ akokan me bagyae na ebese nyame eduma ebebu nyame ofi Kristo no ayi di n'echi no maame enima ye de ye no ankasa wo wasanse miaso na kwabana ne de pia wo ne mfe wanka aji wamie na no wanye didi oyedin kwabana ne ada sori ama ne num nteso wo ntwi ne sekora oduru ne njen ko man mu na taadi hwe Yesu anim no bai tugu n'anim ene no ane te otitu Yesu ankasa ebi se wo de ahomfin eni tu ahomfin betimi etu ahomfin enti enima bi se no kese osofo otime tenase bompa ye doctor no bi se wura se ewrade dia me ko kan eye at least na me kura nka uye nipa na betina studio you space to ho chance se me be kasa in fact odwene wa video wa se de tie wa kasa wo kan wo wie ye no na dwene no abu ni se evangelist yeshe eye yenko tornado de no na tornado se di ono osom bosom na nyamesom de we ja to baby okay na bosom nso na osom bosom yi bosom no owe bibi papa bi de ma say this decision we make say see a de ono bosom line no na mo no bosom no o bibi papa bi de ma eye na tornado ana o se ye ka obo ha won ti ase na kakane no enkomo se wore enkomo mafi enkomo hu ofi enkomo nta de se munye bare ne okonfo e wo studio o TV station o edan a wa packing aboso e de egum o dress collect one o kita car e bede no nso e konfo e bede no nso o somboso so say this is enti ebi no asombosom a enwie wo mye mi akasa kuro ba akwa bi firim a ye fro wi so e wo eastern region I'm telling you say okonfo bi sore ya ye friend Nana Paul wa bene mami otimi hwedua no ato agen yasim na emoja firimu ba but ebra wo be wunu ade a abosom ne ka che ne say man be bia enware obafan wosum bosum ni du ba bia abosomfo no say obetimi asakira na dwen e de ne krama onyankopon woni nkwan omfa so omfo so de ba be ma ne koware obafan ba e de tu ni sintiria e no de kwa abosomfi e ho nkokum the tree nyin ba ko tisabia omu yi ni nyina afiri ni tiso e ba wo muda abosomfi enti se bosum e wo nkwan wo de be ma nipa e ka papa no be ankowie ni sa abrem enti metimi aka kira branch an se omre ewurade nchen osisa na de onyai de asofo bi ye ne asofo bi ni ye asofo papa wo ho a ye kewurade asem kenyame agene chiri nyame akwan a enipa faso a obetimi enya nkon e de ama ne kra da bia na evangelist bom da bia na sofo we kasa da bia na sofo we kasa e de enti ne ye kasa se nipa be nya nkwaje e de ama won kra because yewu achi no atemu bi ye den e wo o kan wi a e ye nipa se e camouflage e ya agro bi ne yedi enti bosom somo no e ye nkwase asem e mfaso bi eni so e bere bi beba e be feli no bi hwe video bi o YouTube o cut man a wakodru Benin ya okoye champion kakra ene efeli no ono ankasa ba be a obedi o kan enu asem nti meka kire abrante nse abosonsom emwa no on be feli ebere bi be ba on be feli no na ne kra no e be ya ma o mane nka se mehu yanka ko mehu yanka ko vano chi wanye no adu yo yenhwe se ne ye papa opambo professor pambo ye nimu no se onye ministry ache na eye ne kase mu ase ye onu insult ti mu se he emu degree pa no me pese etiefo ni bi nsamo mo dia ba so pese wo se in adapecha no eye calling ka calling ne bi ana because omu je wa one month ase se obi ti mi twa da pa polishing dress ne ma da pa ni ti mi sapa no go mo bi ehu a che se attract no ma opese o chese sansem na wate no nda nje un se be fi wo sofo nimpo enu aba
na omu susu say there be near say nyoma si koi I say sometime a boom pa ya was so biblical appear one also be cast at a channel one also wo mu year adoma chede na no na ebi nso pesa mo ka se si a we nso abepie mu no o pesa mo nsa at a channel kasa no and also calling yen hwe bibi ewo 1 Timothy chapter number 5 verse 24 o say enipa binum bone eda di pefe enipa binum ebone eda di pefe ana o say edi won kɔ atemu na ebinom de enso edi won achi on se Bible say na se obi di Kristo dia wabɛyɛ abɔde foforo ene madada nyina yɛ de atwam enti na wo wi asese na wa no ɔya sɛ de kora wo ba Kristo mu no sa sunsum no na edi an ɔyɛ aba ɛsɛ break because waba benya nyame de ɛho enti sɛ wɔsɔfo timi ka sɛ atemdidie anan no ɔyɛ anampu atwa ɛno se yɛ adoma kyɛde a wonyame de maame a mɛka kyerɛ ni pray enye nyame som no wɔso enye nyame na afere ɛyɛ ɔno ankasa na dwene ɛna ɔno na afere no enti nyame som mu no ampu atwa ni enti wokenkan Galatians chapter 5 verse number 19 na wɔ se honam nnwuma ne nyinaa yɛ dɛ ɛda bi pefi ebi ne amuhwi abosonsom adutuo kunsum empapaamu anytime anwoya akayo saa nneɛma wie no ɛyɛ honam nnwuma enti so nipa bitimi ka ne ho ekomu a na kyerɛ sɛ ɔda so wɔ ewiase na ɔnya magi Kristo ni because obi bɛgye Kristo di a na no so obebie di atem no ɛbɛyɛ den because wonyame honhom na ɛde wɔdwo ɛde da hɔ papaye ayemuye ɛde ba ɛtinimu ɛyisi ɛyaba ɛne yɛdua wɔ mu enti ɛma kasa bi a wonte ɛmbie mfiri nanum ɔno bɔ yɛ asɔrebo na nyɛ wo sɔfo a wano kura nim de ɛna wo ka sɛ ɛsɛ mi di atem na ɛno kura yɛ gift yɛ nyame de ama why nyɛ de ma wonyame de gift ama sɛ di atem ɛne sɛ ne nka Kristo kɔ yɛ no nka Peter no ne Paul no ɛne ne kɔm de ma pa na nka be nyame aduma but so ɔmo de ahomeka ɛne yɛ nyame aduma a empotwa ne de eni ti sɔfo de ɛnsɛ sɛ obi na no ɛka sɛm a ɛho nte because ɛdɔm nyina yɛ de ɛhwɛw nipa nyina ɛni hwɛw ɛbiri bia wo sɔfo bi kasa ya ne yɛ hwɛ sɛ ɔbɛka sɛm bi a ɛyɛ negative ne yɛ gyina so ɛnsɛm bebrebe a waka nyina no yɛ nhyɛ da mfa yɛ adwene nyɛ de ɛnkɔ so but ebi a wɔka sɛ ɔbaa hwɛ de bi a ɔbɔ de teɛ ɛne de bi a wɔn mu dua teɛ na ɔho akɔlɔ baa ɛno bɛyɛ topic because ɛnsɛ sɛ ɔsɔfo yɛ de ɛka saa so on say this is enti osofo de ebere bia a wo betena sese wo kasa bia ese wo ma nyame ho ene liyu ye nkasa keke na se na wo sika nyame ho me pese a wo kyerɛkyerɛ mu eye aba eye se wo sofo a nyame afrɛ wo onyame anam sini aba eye se wo so me te se wo bi so ba me pese wo hwɛ mu na eye tiefo enya ntiase bi. Okay, so the end of 1 Timothy chapter 3 no. Was say no kwasem ni so obi pɛ ɔhwɛfo adwuma a wapaw adwuma pa. A bishop like office what you say bishop office adwuma nyame adwuma no so obi power ana ye frɛ obi ba mu a wafa adwuma papa na ne ɛsɛm no so wɔse ɛnso de ɛsɛ ɔhwɛfo no ɛne sɛ yenya ne ho asɛm bi enka edi the sɔfo timi begina hɔ edi atem si kan nsɛm bi se ya yenya ho asɛm aka na yenya nkan sɛ no die yento aso ɛ wɔse wonya ne ho asɛm bi nka ɔyɛ ɔyere baako ekunu n'ani so ɛda hɔ na dwini mu ɛtie wɔyɛ ne ho wese ɔpɛ ahɔhoyɛ odi mu nkyerɛkyerɛ when office of a bishop as osofo anyame afrew saa ne ma wi e wo se yenya bi e wo ho enye se yenya ni nyina ye de e wo ho ntu ye set enti na wo so bi hu osofo a na wa ye de wa respect no atwa de kurse because wo nim se sofo no onim de ade na semba yemfa nkoma obi a oyesomika ana se obi a oyi bola ana obi a otenkwanchen na yamfa nkoma wo hene a ye de koma osofo because sankrofo mienu ya clarify say
omo adwene mu yeden edo nti ansa no nyame betu so say nipa no na na adwene mu yeden edo nti na nyame tu so ansa ne be fa obi edi na si hene no na say nipa no onim de na ni so da ho na adwene mu te onim kasa ansa ne ayere ya tu so ene ye dan yo he it was say onyensa dwea onyensa wonye pupo na che so onye obi na ni eden wo say na wodwo wonye atutupe ena wonye sika anibere odi ono ara ne fie so yie ema ne mma ehye nase na nimu odru nyina mu na tire se bi huwa na me yema ede ahyem nti na bo se obi hu osofo a na respect wo obuwu odi ani die ede ema no because obuni se onyame de ensi anem no enti nyame se memu pa na so mo ni ya o ye nyina no krampo no e ma sa yi ni die ye se ye afofo de ma wo no wo mo nsampo enkasa ai say because of ye ne ye on asofo bi ne ye a omo ye because nyame frɛ wa frɛ wo na aye se nyame asem e no mo ntimi mfa nya adwuma ana se self control e na wo mo ni bi on say ye kasa efi on say ye kasa obusika so onipa bia o say money is the root of all evil se oye nyame difo ana oye nyame akoa na odi sika si wani so a o kasa wo nso nyame adwene wonka said the evangelist mo se ye gina kwa ho a ye ni abere ye ya ye mpesi kasa mu se ne awo kasa no pa kire se ni na sika na I'm telling you mami mini sika ya misi ye aminya bia obi obesere bia na me de amano ye me no kasa ekura me na esi kwan so a me koya adoye ewo kwawu me sirasi sika wo enam bia gada niema ne ntade ne mpaboa ne niema nam bia koyi kurse ma chen free wo hu me so abeka se bi uska but miska I'm telling you ema me nya maso but wo de ebia ma minye sika sisi a na bia nyame ankoso ankura me mu a bo se na fe me be de me benya ntaban cause mu si menye sika me kasa chiro pani bia me kasa sa because say minye sika no me ne wo kasa se da form boko ase wo bi revelation bi so area me kasa na cho because bible mu kra so yeah e ko ba so be ye ken na che se nyoma sesa sa so nti obeya homa so wa mre ne ho ase but ebera na wo menya ahenie no oda form oye boko nti die ma osofo unusu control obi kan wo beka wonim se mesi dan matoka me wo asorema bebregu me na ase me wo asofo me hwewom me wo nkrofo bia me hwewom chese umuni se me wo sikasi da account nti obi kasa men kana se mane nkasa ntia because ebi kura me wo niema ani adwapade de echen ene se ko ba ne sana chese we nyame esi that is it enti wo bekasa wadwene no umfa nsi nyame so ema wadwene ko nyame se dia mi beken onyame pe ana wo mpe enti wo so obi wa no na kasa bum wani beba ho so no maka de so e betu aso no ye nyan bi adjoin in my main and kind comment okay Augustina answer I'll say hi Mercy Cow, you are doing a great job, God bless you. Expose GH or say Opambo is a disgrace to Christianity. And I don't call Ophelia or say Opambo. And I expose GH Asaba be must so now gay Ronaldo is advising Opambo. I say hey say Osofo onyame ane musini Ronaldo wono eya bosom sini ano we decline ho awo no say just baby owo mu bi ene ahyawe emri bi obetina ye interview bi ase o say ono ahyawe na nkasa na ko oni eyi asem baaye na o kan so no ahyawe ka wo bi na ono agye atum say oyo odiboye ni awo no Bible condition collect mu say obi say ene won wan say ono e na o advice ye papa prophet Opambo ai sebedo on say empenfo kra bu bi say oson to form a abo bi aye de e fa ne so so say this here no correct wan fa ne ho ama enka sa brante no entimi nya opportunity
enko gina nenim anase enko tena baabi enka saa asem wode ne ho abenti na ama obi ayede enka bono so what must say because yade wo bu ne ho a so wo Job dia ye kenkana wo se o koso kura ne mudie wa mie na no antere wurade wo se awurade na de man na mahwiri ni nyina enti dia ne yire kura kan ne yire se ogusu kura mudie ono me awurade na wo mu enti wa ma dia ne yire kan ye no anto ne sunje dia enti senka what bibi ye kan ho asem ye di ho konkonsa ade na wo fa nkom Bible na wo mompaye na wo sire wurade na wo ne awurade ntentam na ebise wurade se awurade die AC menye den dem fa na awurade nkyerɛ but when you so control and we use the human mind when my spirit ni we and on one kasa start say okasa enti kasa wo kasa nyina eni nyame ho nti wo video no say na nyame ama me kwan nyame ma wo kwan se koka nyame ji tare wo what ya say enu me kese na wo bama ho wo de no me kese e na ma ho nti ese anu wa bie kwan ato a Satan betimi abawura mu. I'm telling you because Job die no enye Nyankopon na so de hwe ti biye bawo enye Nyankopon na so Job hwe yo na mom Satan ni hu se Job Onyankopon di ne ho adanse se woten odi mu wo ye obi a be ma na asase e wo so no obi eni ho wo chen na Satan hu se asem a Onyankopon e ka dia fa Job no it is a lie metrai na gadi it is Satan ekobisa Onyankopon Job wasi ewo Nyankopon e bra na omo ahia omo bompae na Job kura nim de ekoso e was spiritual communication between Satan and God omo discuss about Job na say Job nim na ekoso no nim mo onim de ekoso enti e bra eto no what na twini nyina si so say Onyankopon de bia oyɛ den osom nya because onsom bosom onyi tumi bia eni eka Onyankopon tumi it is a problem bia ba when de ba me so eni Onyankopon de ba it is Nyankopon e de saade na ba me so de a eni me koso ayɛ den agina me mudie sense Onyame de man eni wo wan wachi it is a problem bia ba se ya e se sabre no konko to dem obi se wura because we suffer na me kan se bia kire ma sori ma se obi so de no de problem aba na wo suffer wa so de amadache wa bompaye anwumre wa ye fasting anopa wa ye fasting we gina mu abompaye de ama no suffer problem ba wan wo ko ka kire so say the city no suffer anya problem se nya wura de no be ka kire na wotimi fa ne problem nkoto abonten ema e bia ye fa se woni de hire ntem entokwa aba cancel and obi so de ne de aba and wa cancel no ma wa de aso wo de no why na wo ko bona ma de what ya say enti Onyankopon na woni be di nkomo na ni bi kan wo be bisa se wurade eye de na saa de wi aba me no ba yin ntem ye ti fefefe ye nko e de ni twa ya aba sesi ya sa se ni anyoma esi ko fa ne de eno ano ya ye din ya na wo hwe wo osofo a chese nyame yiwa esi wona watu eye na tornado sintidua wo hwe tornado sesi elevu a wadu ni abosomo a why na din se obesomo in any way the tornado na din betumi asesa e wo kwan ni so akase e wo ko back ni se ma ono waka anamu o watu obetumi a retract ni na abesaka e wo emra a wote asi me do encourage you I'm telling you enka Kristo obi sa no timi sakwa ma ne yi me ka semba Kristo won senka enipa wo hwehwe no enka ne nsa kan ka waba onipa bi ti se Onyame fa no a public ni nyina ni mo wasa ko fa amanfo nim no waburuchire amanfo nim se we dey say no tie Paul e kan asem bi na ono Paul o identify ho o say kanino ana meye so no say na meye enima we na meye na me so bi tie Nyame nkrofo na me di Nyame nkrofo atem na me kum Nyame nkrofo afa die ma beti Onyankopon na yede edi na fe na mahunu se ono ne Onyankopon enti ono no ne pass no obo kire Timothy se na me say but ebra me beti Onyankopon die e na mahunu se
onyankopɔn yɛ dɛ ɛwɔ baabi so a wɔbɛda ne Paul no ebi ɛna aberante yi ɔnye nyame di wɔsom abosom but ebi ɛnanka wɔtie nkyerɛkyerɛ bi a ɛyɛ Kristo nkyerɛkyerɛ yi a ɛkɔ so a sɔfo bi ɛkyerɛkyerɛ no kakrakra ebi kura nyɛ kura na wɔtumi tie wɔ radio so ɛwɔ de kam ɛne ade enti kanamu anka bi obetumi ade asesa anase nyame de ne nsa bɛka no amonya platform asa di Yesu ho adanse but because of the ɛkɔ ebi put me off more yes sir na 8 years omo na so ye atheism omo nyi nyame ni omo mfa nyame nya hwe mkase tia bible mkase tia Quran confirmation omo nya ebe mo matimi akasa mo because odi focus yi ni so wo kumase a obi anim no wo kasa nyame etie wo kasa bibisi na all of a sudden we turning into something else I won't even can once a month ene na nyame aye yen hwe bibio won say ase issue we see tornado and no one wenya vim because etumi di ne sama betu dwa say ya so for ni yewe na to ni video no say asori onko biem ye man say bebre so enya video na hwe ama omo nso atom sinti dua sa ba omo ni voice omo kakrampa binu bi enko bebia ebe den na sa eye ni yewe omo ye etu sinti dua no ebe de na sankrofo ko ye bia ye ni mom ye omo fom de metu dwa no omo betumi a recover from eye ni asofo na nsense wie ye na ebo se den omo ni ye basa ya omo ye bi mu de omo wan share politics mo ebi mo nso sorry a nkom share omo share nyina omo ye na omo de curse ata ye chire se wo wa wan de nkom share na ntum ni ade nyina the curse no da wo ma forever na sa sinti dwa kwan be so na nkofo dodoro na and nyoma we are to sing mo njira anase ebe mo matumi enya arechichire e wo mo faith mo me da se ni medical bisanse okwa asori a ne sofo na wo hye ne na ase no one ne nkyerɛkyerɛ te sɛ sa sofo na o se wato ne sunti bia no onko ne wa asori a omu ni sɛ wo yɛ busonsom ne onko asori anase wonye sofo what must say na ne sofo na wo kɔ ne nkyɛn asori ontie sofo ne nkyerɛkyerɛ anu na de be kon kwadi na se wasase obi a receive it be yi sei akwankyere we ho be yi be ji enkuwe be ji samana we so wo hye na se dia bible na ye friend biblical word no on te ase na no be mana to nsinti dia bo because o ka chen so won sa kira na dia won sesa Yesu ba on te receive it no onim say revelation receive it onim say Revelation chapter number 21 verse 12 na e ka sa say Kristo ebebe biu no de won a wa mo bre yiri nyina be gina atemu odwanem no amobia according to the reward said in nyuma yede etie e bia so for ni preach bi nkyerenda wo be gina wa handkerchief no pega kosoro e wo Yesu de mu ye commande no akotu wa quote scripture no Acts chapter 12 verse 19 ebra Paul oye bimana oyin handkerchief e di gu ayare for so no akotu wonya kotu a wo be receive wo de handkerchief no be ka cho se fa bia wo de be enye bone me nka se ye bone but eno na wo ye den e na wonim e ti se o kontena baabi e ti se yen papa prophet John Edu papa hwe salvation words a wo de ma hwe evangelist papa ni nyame asem a woka hwe prophet Kofi Oduro nyame asem a woka na ni nyina no wo tibi wanfa na se meti sofu bia o ka say receive it de bia o preach prophetic words won ka chi o say sesan wadene da wo da so tibon sesa wo what is as of na ase a e betu sin because one thing as be me tie wo ka se mu a wo pa che say akwankyere bebre kwato wa sorry ni miracle no enu a na che say members in congregation ni hwa e betu om sinti bia ama che say obia ne ye obeye no e bia e betu e different me yem bible nyame ya mo china Friday kwai wa pen school park so ababa we bi bai o bai no betina sport na sia na brade ka shem say na baba wa neka enti ebra me start administration ana mo mami o ba no asem say na o kan o say me ka se me kumu sofo a wa she coat sofo a wo so wa sofo a ne tie ene ne mpaboa enye ketwa say na so for short na me oh je say now no we disgrace me and as we boom abem enimtia because
the way I want who God you send the miracles in their country. Ebra me kan sa asem ni wie no so di ana mi say aden wa yi o se sofo asem a wo kan e no na me ba mi fiti ya mi hu se wo di no na me say me ka se me ko hu sofo bia wo so wa a wo se coat ana so wa botai na ne pabo atija se na ye wo small boy ya nti mi ye se ka me san me ti ba me ka se ma ba be duru ha de na wo se me ye de me ba ana mi say don't mind the body mind the engine the wo mi mu no I don't know so man. So much I do it the vision and the purpose. Our deep bending and the focus and say, what about the who software or be shining come? Software or be catch and say receive it. Software or be catch and say tap the anointing. Software or be can send me a bay and nothing. It in them a macro for who would be asking now. The almost shiny now, say miracle. It's a country, and yes, I can't but I can't in the Bible. Ewo Bible ejine nyame asem so wa pege nsu ni nyebone ofa nsu na John chapter 4 ebra Bible say onyankopon enam Kristo so bai no sia oba Samaria ni ba was you the ni en Samaria ni ba me no wadi ma me nsu ni be no was nsu no me ni ade a odi betu nsu ne be de no ma me nsu no bia was senka wonim nya wo kasa no a ana woni munsuo na meka ho asem na ka be ma me wonsuo ne bi na me so ma odan kwa de ensu we sofo betimi dia prophetic but a salvation way wagina so wa pege nsuo na koso wa koso mpai me di nyame ho odin guram wonu munsuo ya yade bi ewo mu me gina nyame asem so e di sa asem mu ebo guram enye omo eduma be complete because it based on the word of God. Now what got you say men kwache aha man bi wo choko bidu ha me famu ponano me mo ma me wate bi wo be pia ba wo pia ba oba be fa wura no de nsa beka ade 3 days time men san ko me ko ne wura ni gua apanchere be don't say this is me bani ya to aso ba me read the comments bi aba Augustina answer or see do you have to always look at someone attitude and change yours because on the day of judgment we will give account differently. That is it. Not being a watcher and not saying Tidani there, so shall be a bravo boss on never to try and one. Expert, as someone about one account before because before Christ said, Osia will be a sa. What's your the last time they can't say me say, me respect Shatawali, me respect Stone Boy, me the need the moment now. Nasima me can say, we are brandy. Ose opese unsuya Stone Boy fine enye bone se wo besuya nse wo beto nwum tese wo no a enye bone but me bisa say baby a wadu abrabum no wadu na watwa wuti yase na de wi asen wapampam ose me Stone Boy wundu baby awo ebi a woton ade ose we Stone Boy bi a wo de bag abo achi woton paboa ose watwa wuti say opese unluku ti say Stone Boy ne ebi a ne behavior na say ne structure na di and I was wishing him. Besides, say, baby, a Stone Boy, you drew, baby, ho. Now, Mimpo, a dear the woman more meeting me, or no better than him to near. Me, she and me, dear, the mission every now. At the end of the day, what did you remember me? Now, baby, what do you do? It is what people so no more what. Oh, Tibiana, a put off, until me wow, 81, baby, a Stone Boy, you drew. They were here, and they didn't do. Now, also, they are way and they do bedroana. So, patches say, yeah, so for the drama and share almost. Yeah, show Musu. As someone a free dependent mobile, it didn't quite hear some so I get him. It didn't quite hear some so bogu. No one is said at the end of the day, we could never have him. My bravo, me tell the Yamini, the Mia was as so, and we never do nothing. And yet, you're so for a this almost so for being a year put two off one. Now, Casso, a candy for it, your candy for away into why, yes, it, and you're not clear to your make pass be ma 1 hour young, and yes, of 1 hour young. At the end of the day, the wood just the idea, if you could be brave at him. Now, I hear Papa, you be a chum. Never that young guys have one in our air. Not the idea one. No, correct. It is a wood year, and I'll say, Munty, but Jane, some make cross of you because of your Bama to now do it. Yeah. Where Daniel, somebody said, don't know, now way. So what I say, at the end of the day,
wo na wo kwagina wurade anim Bible say Christo nano ewie ye ne mai no according to Mark chapter 13 wo say oba ne bema eda mpaso obetu su baako and then when tu so one ne ma ne nyina ne ira mfo mango no wo say wo fa baako Njuma be di wechi. that means say oba no obenya account bema no benya account ne ma ebenya account obia benya akonta said the nyuma de echi enti enhwe obi asaso ense bi enti sa wo panwi ebetia Yo, yen to a comment in this so. okay AY Rollins, all this nonsense started after Rollins regime Ghana. Hey, I see. Hey, because Ghana, yeah, Kasa. I see. Ekoba say yeah, former president Awonya ni baby ko ni mre and time on the boom mine quiet no na yeah. Asofo ni ye basa ni we nyina start ye hwe bi ene na mo na we so sir ampa de o no na de ni say ne wo pa akire no ene say bi asenka ye roaring time one e bi anka asofo bi enya opportunity nya de wo yi because o ya sorry a wono no o ye justice oba be blast o wa sorry woni yi say won timi be hye nkomo be ye say ne asofo ye ya wo mo to sinti dua bebrebe but ade e wo say ye ase ni say Onyankopon onye ni freni Onyankopon owo ho ni tumi eye tuma adena osofu tumi hyenkom ne nkom hye nabe ade ni bi feli dia ye hunu sa feli okay kan Daniel chapter 11 wa Bible say Daniel opre ne ho ase bompaye ewurade tie but ebra ni mu aye ne ba onyame danwa ne nyame di mu aye ne ba but bofo no di mu aye ne ba the chini e hande no for 21 days na Daniel gusu bompai enti mpai mu no Nyankopon hu se Daniel gusu bompai die na esi ana onyame ehwa asase gusu hu se ye de Daniel bofo no asefias enti na ma Daniel mu aye nyede enko ena osoma Michael man ne beboai enti sa angel na no de mpai bo ne mu aye ne ba onye fighter onye okofo we just a messenger Michael okofo oso be coin ena odi mu aye ne yede be bai enti se sofo bi sha nkom na ma ya enye se nkom se ebi emfiri nyame o ebi a sustain for a good time so say this here enti se osof bi se nkom a na nyina won ka se na fake na ye say na fake na se bi a na ye nyina koso wie na akiresi a anu so be ka se fake Mamento a comment ne so obi so comment Margaret Labi or say no one worship God for someone. It's individual choice. So we should leave everyone to God. It's God who changes at his good time. He God will change everyone for his good. Confidence TV or say at too much GH watching live from our studio at Amazon and God bless you all. Joseph Opambo with the man no cry me do. Opambo is mad, not only fake. Where they are no she, I know she. Then I won't say or you're mad, me patron, you may be why encounter platform you so. Miss Confidence or say now we know Opambo lover boys are here to defend him by sorry. It's clear like Kofi TV, ha 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 ha, and or serious also. And I Joseph, and so as I baby must say I will never talk any family member of mine who will even visit or pass by Opambo's church or see one no the family member mpo and I said just any baby crop ben who fall Opambo sorry Diana no cramp na wono on the way vie I'm out for you say one was a controversy na question na chese to sinti dua pa to sinti dia na astan same so asofo ye na doso also be public figure also ya apart from Opambo dia wapo sisi ama eye reverend Owusu Pempane eye na na agwada no eye can say prophet Kofi Odron so any eye Owusu Pempa na say ntemu so tuma me pa na kire say e koso no na kire say it say this season no asofo ne prophet o ma no ya ti no be be say e calling na e ka calling na wo bi no enka calling no but eno ye attitude be behind it. You can say the same. What do you see? Me too. I just thought me what attitude you to be this year. Mommy, Esho. Sir? What must say? Enti. Ade ba kun say me ye so fool but me yidipa. So what must say?
utwa me moja beba enye se me yesofu nti utwa me moja ma utwa me moja beba but twa na utwa me moja beba no me ntena se ma wuntwa me ansa ene ma beka se me yesofu nti utwa me nti me dia chew but me prevent me ho se de be ya me ma okwan ma wonye den wuntwa me enti ade bia ye beto a ye de beto ma wo no ese wu ha wa sofu e be kasa e dia fa attitude ni de e wo be accident say bi omo wa kuma pa na tete aya no mu re fi se tete mre no asofo no mu hwe mu omo fa ni easy sa na se asofo no mu ni akuma ada generational ana man won say ye pensu na ye wo no sisi a ye pensu ye era na ye wo enye easy say obi ka ho asembone obi a wo susu say amanfo ohwe wo ya de pa like who preach good who chire he said the me ya do yi na obi nhu wo nhu no kotena baby ka ho asem popo go ani mu ase na ma me wo be hu ase the social media ya bai na wo da so don na wo da so a in fact okosha na wo hu a o felfo bi kra be frew na obi sa say eh na we die what wo hu asem a ye ka wa ntu be pa ko he no yeah, can't want some. Yeah, man, come and read the comment last night for AC. Yeah, makes confidence in someone. What can I say? Now we know upon boy lava boys are here. Okay, no, and yeah, Joseph would then say I will also the better now. Rosa David or say. The tornado guy doesn't know what he is saying. Or no say tornado guy no ni munya waka. Rosa David or say you don't look on someone else dance to dance your dance. Or no free say tornado or you're wrong to say Professor Pambo I sinti jai diamano. And I could see Kumia or say good people of Ghanaians the good people of Ghanaians anyone who goes to a Pambo church should stop going there and find good place to worship on also having children on enam your palm work apathy or patches said there be any one sorry about more the other sawadrin nepa for na echo Rosa David so someone else see if you let someone tell you how to serve God you will be walking in circles. No so patches says we be tutu anama ma wo nyame mu dia and we twan Kwame Bamboo to say people like they want to bring Opamboa down but they can't never they can never because I know him he is from God no so ne bro for there me say no ti ase ye ba me did say no patches say say wo person go dey back down ne there no ni person ofiri nyame enti ni akoye ne de entimi nsisa na ade and I miss confidence so aside abetu ja or say a good pastor selling eggs at church using women's underwear to preach is disrespecting God Almighty ono so adwen kire no say pastor so you good wo ton wa wo mbanda wo ton bi wo so awu preachers and wo ton ko tie nyina wa sorry them ono mo ni say wrong and apart Coco, or no to say at Kwame or say at Kwame. Kwame is there anyone from Satan? And we then maintain a drop on that say, but San or Kano at Kwame is there anyone from Satan? And Ama Esther to say as simple now we the youth are confused. You see, and only as simple youth no you better no so but my main can we remember now you've been to near this year no. I see all those so-called self-acclaimed pastors are con artists and also means as I don't cannot say con artists and I Kwame Bumbu or say God is to me that time I was only those who said a bro for no and share down and meaningful sir or say Ghana long time I think 1920 nimunya war patch but say see I youth need to say oh my you're confused they are kono you're confused about prophet the pastors and na say or china say into kai just as software through for the see a company abe pm kra was software award na asem to akọ mensa otable so just what you say pastors say you're confused there na wo beka the HR to na wo do with foot to obi anso the account the amount you me not for me that
Bible said the free nyame obechina the free nyame obetwa enti the meka kire youth ni nyina ne say Kristo bebe bi na yemfa nima bebre nye san nye mfato ni ehunu say awiye mmere no ene yede ene yewo no o say asofo bebre ni medin beba ambeka se me Kristo nanso na nyame na mayede mafrɛ wo tinase na hwɛ won a wo preach gospel no ete say yen ka no kore de biem ade kire obi a ye jata ye po enti wo po obi a wo po bia ne ye penasem jata e po sisi emu a wo nyina be dwane koso mnim se akwa na wo bom nani ayede abre opibibiare ye ka no kore no tinase pe wo bia wo ka no kore ye na sɔre no wontwa kontompo wonton bibia wo onfre bibia mu mfa ma onye oyo sem na tinase tie nyame asem na fa asem no men ka se obi ayi se ntimi nye se obi ayi se ntimi nye se tinase Kristo bebe bi wa brabo no ye nyina ne yo baabi ya nye Kristo ani anka dress ni se ni ma ye ditwe anka ye nimu ye but bra ye di Kristo di ye Kristo nam so asiesie wo so bagi ni bia obesiesie media ne evangelist Emmanuel agi ya me wo na we ja asafo ne sa keke oh asafo yi asafo yi okay bo wati kaka mate we put obi a wo mo papa wutie me papa wo pambo me pe wasem yi pa but me ya koda be ba yesi pani tu akoda afo na kola nso tu pani afo ye meka chiwo kakra nse meserewo ade bia akosu bia brabonten bra bekasa because me tie video na me hwe ye no enema ensem a wo kan ye no papa ensem fata wo sofo se wo kasa ti me pa chew ade bia akosu bia no brabonten na fa chew pa bra Ghana because Ghana ena no makasa enye baby akeke e Ghana fo ene wasore fo members no ena no makasa ene biase nyina nti brabonten ne bra na ebeka bibi ye nyame adwuma na nyame adwuma na ye de atwe akre wo wiase e de ama onyankopon na se wosofo timi kasa se ya ebia ne se abrante ne se onko asore bi because of wonti o kasa enti oni ye enti because when you say konfo bi ntimi kasa sa nso bi a konfo bi aka atena so enti na wo so ye de o ka bi nti papa ye meka se brabonten na yinyai asofo ntokwa no chance ye ne dom ne hwe yen so no mo aba Kristo nchen na se ye keka ye mo a ebede no mo atimi aba Kristo nchen onyankopon hira yina no ntine ne mo nchen media ne evangelist Emmanuel agi ya meda asafa ever redemption blood outreach ye common ko Kenya miasem ye ko village eco preaching gospel no ye twe akra ye adwuma ye twe akra na se mo bekoko a ebede ne atimi aye adwuma nyame hira yin ye ko ya do ye this year nti bo moden se obe support me number no 0544 619948 0544 619948 nyankopon hira on come for aha ene mebe ma ye kwan ne edi mo si discussion ya ekwoso yi wade nche ehun be hia di nche bi awo na we ja to ye comment section wo e de ama ye won subscribe ya bon mo dia na subscribe se ne be ya dane da too much if dey can say ye di jumedie bi ato mo won so won sa everything akabi ye won ko bi a won so ya se mama Julius Ventures e back kitchen equipment and ye yan say wo be fa no be provide am our kitchen e won ayenika and alone master so e ma no within 24 hours ne yan so affordability na government worker e wo Ghana ha omo be boa ama audience man bi a won for project won sa etumi aka na dey so e ye mu ni aba mo so from Mexico and I'm thinking town yi e be so mu aha na bi mo bi that's ne ye be san Asia makra mo Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH.
and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.